One more time, my God is so good. My God is so good. He is faithful and true. My God is so good. Thank you, Lord. He is faithful and true. Yes, Lord. He never changes. He's always the same. Yes, Lord. My God is so good. My God is so good. He's faithful and true. I go Chinema. Kailangan may good. Ibemelelo ko. I go Chinema. Ibemelelo ko. There's no checking wetland. They can do to I go Chimema. I go Chimema. One more time, I go Chimema. Let's sing it to the Lord. I go Chimema. Song loud mein Gott, essential mein Gott, each chorus is mein Gott, the song loud mein Gott, the Gott yung bot mein Gott, kapay mein Gott, the sochuwarong mein Gott, sang chiniyam limbag mein Gott, kalangan mein Gott, kalangan ng kuprongwe mein Gott, kalangan mein Gott ki, om kawit, om kalway kich, yang kich, ansong sa stress hamis wiwi koto the rano sa tarong masan sa letter Christ my God kalangan my God chupo kata morong ko Russia my God magkachita kacho my God Zoom iray kami so yang teach my God chupo kata ko Russia my God penini so kile my God ewi yung motso my God ewi yung ministry my God chupo kata leaders kan ko my God kalangan my God ki omita my God Karusapul mo my God ang yalayo my God. Huwag ikarat pa chiyo. Kansan sana my God. Sampa pon ang wawaki o ese. Maso chiyo hal. So chiyo mo. Iko ka leo. Kalangan my God kaya sumawat. Sa pagkatawin ng peo my God hachupan eh. Di mara na atkaw Jesus Christ. Sa perti bakin mo God korus. Siya korus yung peneni. Agreement ko siya. Amen, 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 amen. Kabunga coach. Kasileli amain ko, welcome. Kabunga coach. Wana chay parent, wana chay kapung chay sila sa parent tata kapung tak chay pawya eh. Ap kau na mamang chay mong yung kan. Kabunga coach. Ikalangan ki. Sama chay coach ki yatin we have a watch ministry watch song loud magchay
Kliklang sang laut me kau no tongki ong maurang korus yuta children ministry men's ministry women's ministry marriage ministry popot ranchi kau isugin batawat up anso may ichapta rongata yaten marriage ministry ngay ichapta kin kesiang yung mo ichakata this is the main thing because ko walang marriage kay ni me coach masan yung atang o if ichapyo be multiply kapag coach chorus ana popot amen well isa Joseph Pancap sange kapag coach and so me sa kilang yaten Apostle Serlinta texto me may panaan git me tete ita okay ikolar na ipod ni inda chaypan sawas na yaten marriage ministry erisa mot pun ko sa inda tamang siya panin tangralo po chorus autapan po both chorus sa sayer puin me bichiyang to motel ko replicap sa chikiti bilal eri tamang siya walang iray chorus sa sayer siya mot pun sinda wow siya bil wala siya weki marriage ministry Chaman wala ko saya marriage when lalla and chow la and chang kapag coach kapag coach kalangan ki song korusye wow na yan katichikila ay koskosay put time o ikaken ma iPod min $1 amen ite karirela bikangala time kapag coach muna chaypan $1 even introduce I both kapag coach yay liach me atani ki chuli ranche ko kin chuli wolfakan aranwach songon I proud bagi chuli Alfred la amen sangache ni limbakon coach kapag coach yay liach me kapag coach kalang yung coach ki morin liach account sa kila ay more maliach sa mimbe ichaba mimbe when mejiban piptak sali ng tanggengit ko palyo kapag coach wagi coach me limbak mujata liya chen milumay sen ka kolpe peno ko to nan marain alright kapag coach ranwatch sa pa yaten sawas kitame kauno kaskasalian kich te kay puiti na nach morum babot actually bil yala je indang ida ichapan kauti tama gamin share abiche share Japan wawagi je Japan share tuon babot tama kaledi kapag coach welcome Julie Alfred kung sa pulpan gitar my coach amen kalangan ng kauno kalangan kasadal kumail chorus så kam til en på en skole, kam til en klasse på hvilket child coach. Kapag coach, kailangan ng kauno ki. Naman ka child, ha child lalapwatch. First year may men share, wato muna ibang tola tame. Ipiluye, study karan watch. Minan puken Rome, ralaut, limaw, ratchik silu. Lama sani, o ka child, bil sway ki a child Balkan. Pagchayla sa mga palkan kung kara yung kachayla nananchi ni kananana. Amen. Kapag kalangan ng kauno, kachayla nananchi. Nan achayla palakan. Chaylang kan suway kaya chayla palakan. Pwagin kiyong kachayla nananchi ng kananana. Wow. Rimos ni samot panakich ko saya tanda sa pan share po tantirin Bible study ko ta sang reno lang ko at lian ko tsaka na tama kit sa pan share po ipin pan share kila pil ngay alfan tampil lalrang watch tampil miya cha song kay masapil kan struggle lala masarapil sapil nan chilala tama ko tong ya mo first source chailan kaya yan kan suway ki chapalakan Poi kamele me song loud ka na bigtang kan wiyata ang sa magchay kan koto katete ta magchay ko sang lala amen ri ranwat chay pan minan pukaneya kayon Samuel ira loud ay sakwalu o ipan
Chepsang isak walu ipan kwala kis leso bilella nane yan nan karyawan Samuel up story may man wato ye story in David and Michael apo eten saraveno Michael the Michael indame Michael eri i wata kara story tana sairai mor poeki indame ime imilala eri ime man wato imen wato share story in David o Michael pwede achay minan ya marriage. Minan storya ban chapta nan kayun Samuel iralaw tay sa kwalo. Ichapa no ko tampil wiya wat pwede bil time. Michael ime and David chapin boat. I sarapena na David chapin boat kita named King Saul. King Saul na puchak ismen nasarapain riyamen eri nasarapain mag kayun youngest mag kayun chuka Mikali me David both ya eri nan kayun Samuel iralaut Isak walo ilrachik riyasak wasaw masani me sapalimen Saul sarapain Mikal mau kita David Chepinara story makabano wata kaya kabaglang pa story eschet rey mocha o luseli et nan chepin nan pungan ya King David kaitan King David chepin David di Michael chep choko sa yame Michael mau kita David nan kayon Samuel Isak walo rachik Isak ara love story chep Michael nan puken wayo ko sa yame Michael utane entame love David bok David eri iwatak wasaw tame alete me asame sarapeno chuang David bok David kaitanken pueki title kaitanken pueki David terenamoni kaitanken limpokan taya bayo masarapeno ya utane pok David anspo irachupenan so ansame irachupeneo David wiacha shepherd boy the warrior akchen ko sang shepherd boy ko lang warrior sarapeno chuang David utane puksaraw nasani me pok anan nasanan pompeyo ko sayame mau ki David imo manara chapta ara storya mo eri tan ipil iran wachi wiya meta inta songan tan mos utani limpokan mo pa ya ikamela me en David potin mo ya murko mo indrakak mau ki David pweki anso wiya nan marki apso sarapain me chapinan David pota pokpoka David kaitanken pweki title kaitanken pweki moni aputane mo ikamela mo nan David karaktero tana kilanga chay I pungke nan kayun Samuel iralaut Isak walo rachik Isak isu or Isak walo wasawi men watak may bangken brabagan manan ni sele ngiken iken men watak puen ken sansal mau sang nan ni child po kaya 27-28 alfa mo ka bangken yang so say watak Okay. kamir mo may say Samuel tepeo wasawa ko saya David First Samuel 18:27-28 okay wasaya ko saya mo manara puputi tame yang mo nara puputi can read watak okay masani kayon Samuel Isak walo irajik isu Isak walo masani David o na sonpe ko kola kamela men Pilistia riapuki
wa koto kilin nair sarawiko ren nanmarkio o watakata moe. Pues enkak podiki sapulime serepin. Sol erikachkiyong Michael pues en podiki. Risak walu sol ap inanan mangyala melal tuan kauno kachin yeyang tepich opil tuan sapulime serepin Michael inanan pakpake. Inanan pakapake. Eri imo man ya arapopo tao mo David ya kolanan mission tana kolanan mission pueki en kak po tiki sarabeno or bilwasawa bil koseya me utan sarabeno utana bil bok elate utana bok David Aklam makapambila kiskay ko watak nang kayon Samuel iralaw taysak tuwa ra chika isa gaulele isa kisu ichipan watak wasaw pa kisrere wasawa koseya me mura na rapopo tao ya me ko chuyawi makara kita king sala chapta o nga David ya iray puro to sang nawin eri aramaskaw raw yo kokol kol maraw yo kokol kyo kokol keme ya Saul kamela aramaskit King David kamela aramas tirsan nen aramas nen wasawa wiyata luwak labalan luwak kota ren Saul rumurun mo ko to a relationship that change acceptakin rapaki ang manabangkak ya Camela David wala wasayo me ya sarapeno sa waseta and David apoto sa waseta escape pues esa papa utana mang Camela apoto sa waseta ri ansama David escape makabangkola ko watak mga wasaw. So chawasama ko sa yame, David proto alay. Tuwecha David kola che yuwo, echapleo proto re. Erima aramas men karambil song metawecha na aramas men mautang ka baka dampot mautang ka baka kola che yu. Tang song kay pilkin ka kota re, may songan neya. Feeling of rejection, songan pepem kay pangkin kota rechail ima kara kita inan share ke storya puede intame pilngay mon at popotao so ikota nan at popote iwire song kay iwa songan ya somak iwa package iwa spiritual package song kay may wata na popot Ansa may watak story utana Syria puede ikamela me ina mi kalwiya ya ansa me David songan kola che yu pasocho wasayo me koseya me David kola o I proto ale apo songan kola che yu ikamela me mimi main mia songan ape kay me pilaw tao kita puede ya pauta socho proto ale o makabambil kola watak Itani kamelan mautan anso ray may rapil ko kipesang. Ira ko pesang anso waray puwede songan David songan kola che yuwo anso me king la apleu portale utana poto. Anso me uya mimirene babaw ya wrong na King David popota tuweche move on o ya poto. Eri apa bilaleche bil kabopoti yang menol. Imo man arapil ko pesang Ngayon yan mata wala tuwan ba ngay mo apan mo yamo mo anso ray irasola chupen Eri medyo panut watak nang kayun Samuel iralaw triyaysak limaw Kayun Samuel iralaw triyaysak limaw rachikachik baysak silu o baysak bayo. Okay, mamasa ni. David po tekitar ahinom men Sesrel o metapil po tekitar Abigail. Sola kiyang Mikal sa polimasarapin me po David and po tekila palti nain lies sang nan kanim kalem.
popota chega klan me bil song ka ira go through David song kola che yuo sort tolul purotong utana pota ai kola I popota tueche move on asarapena mi okay papa pelale cha ka popoti ala pelemenol buksarawi bil sort ka saleta me mo esto buksarawi esto kateta songan matangkan me bikal wiyo kolokol aptan isong imagine che mimi puta songon kola che yo ni chepo na momona chupa na wenta na utana paka David o wana paka David bil mentakila no risa wasa David yang so wasa David escape sangrene papao sa wen wukene papao sa me asa murin David escape mo ne papao kak protongi wana paka men David and pichila and mau so wasa ya David escape ai wut wi mini kuchai so che sa song consequence tame utal sangrene papao ya Kotilen ng karyaw, meche bang watak ng karyaw in Samuel, iralaut silu, irachikachik Asak silu o Asak tayo. Iralaut silu, irachikachik Asak silu o Asak tayo. Mini watak. Masani, tepich sapang inta, memau, kecapan wiyata ewi no nan pungacha. Ma kompan kapayatan match kompan pacawanto Mikael supplement sol serapino rey ni omipan pacoto rey o tepich katarla menen katar ke ren isposet ekachichiki kapreto e pot Mikael pain kita kilin nein olen Pristia mesarawi epuki pues yen potki. Amen. Na song gapche song imagine cha watake iara prang chupa na mo moren David uyala king miera pot except no obstan man so bil miera na seriabe abu yan so mera prang chupa na yan so mera prang chupa na ara relationship so la tuwe ni chapo when ni chapo utana sansal utana ni chapo kateta mo dia serabeno utan pok tuwe en serabena lim pok utan puksarau kateta sansal mau nan puksarau ye nan remak chay watakera koto lelwasa iche ya entache en coprela e poto pueti ya point kita chay wataker wasao eri sarabino purala so tuecha isong meditate po kami alete me tani kamela na ara relationship so pleu tuecha ni cheto eri Ekolai minimo magabang bil continue watak storyo elelan so you me King David said katame the Ark of Covenant anano kolai kopurada nan Jerusalem pues ki wasame mimieo ekiyanger penene ko kapay laut Eriko la iwato ikamele merano tan ben Israel ko koros utan retti rewon no pataporan kasamoto Ark of the Covenant may welcome the presence in court Erian somero ko la ray wuwa ko to tan ben Israel ko koros ikamele meroko ray koros ko ye ray tan kakala kroya peraperan kasamoto Ark of the Covenant tawiya ko to King David pasawa ko sa yame utana kisanga ko nan marki wiya kakalok tana wiya pera ne utana tana kakalok wana kakoros pera ko la nanalo iwasama ka rampil pureng watakata Mikal yawasama Mikal miya miminan kilikilang yay no window chayang pacheng miminan ni ma puya kilikilang yay nan window so chayang pacheng tama wiyawi pues sang kamela me sanga che pinara chu King David song ko la sang mi song kay me wiya kola
Mia songai me uya kolokol makara kita yang ken kaperanin presence in koche pampleu protanan Jerusalem. Erian some King David kolao lella mo puksaraw makabang kalawat ko sa puksaraw masanime. Kilang lachan so me kilang King David utane out kita despise wawaku utane may na wasakita David as may na sola pok despise what ki out kita kailo kape tana chaparan kita me David wiyaw miss kapayan presence in coach tama presence in coach about watong rail eri magabamli ko lawatak wasawa ko saya me David King David ansa me nakalo ko changalan mo pa abang ko lang kapayatay penay ayaw porla charen Mikal rin din tayang me chaparan kita me yaw so chaparan kita me yaw atame David din tayang ichowi wiyayang aramas po wiyayang ay coach me wiyayang ape kamelan mapongay tami aleti sang istorya porque ni chapay ko siya istorya o tan sayria po ansa may koto nan ansa mga alfan sa popotita iwire song kay songan cho kay iwa na isarya iwa song kay mautan ikoto ang tan lapalane effect that popot labalana effect that popot effect that kisin penay na chika decision making kan tan abilikin effect kich pueki release sabi ka ikolokol at tuwete sarapena imur matawenta tama ka share ka nayo metata ka share ka ruta pincha ya ikamela na story ka chorus karape na raibinan puksaraw pa miya karape Thailand wong ngayon kakwatak ngay learn sang limanach me sanga chani chako mawa pokukoto di achepta kolokol pa na song kay me uki yang David kara kita miss presence in court miss salatakla miss kapay rano presence in court utani kami naman koros peren songan kapay kay rale tiya puya tan buksara masanin mina ni kinang yay ni winto chamen and men nasatama wiyawi apos chamen pacheng iya tawasan salatakla non-presence in court. Imakare kita tana kasampal ang mangay tana pala na ipil-learn na yanana let go. Iter kolokol tama nakiyar ay maurin mas tama sa akamay kita songkan. Wag ka na ko check wait ang kichay leuran mawawa ka kapay mi na leuran nan masa ng coach kan bagtay wat nang kaskul kan kichay la nasa po kata melel na leta ay ter buya rong chan ay so chakiyan nan buya pa iban miss ay salatakla ape so kay magchang songan ka school chochok chayrong makota mautan pila ng kiyang yakapay ikaker chap kikila puyi kupuran ko chaylan salatakla taman nakiyar limanach tame aleti sang nana story puksarawe masanime eschat tulod nain kisari Eschainainkisaris kaunos close a womb. Makapan check mau nan mueyo liamen mesocha nain kisari tu uyame what you makana amenak utana shameful akin uyame what you matan liya ko kin sang-sangki marasocha nain kisari utan rano aban alete la palang kapay maban release maban pwede iyang paraparan ke presence in kocho alal amin wasaw apso mi palio wala kilang yay ni window mena sa tama wiyawi pasyanan pacheng bakta chako yang pacheng ap kachasocha melalin release
Chakolokol. Karatak chay kan purlan ma chay kaok chay kan tutueche. Same makamay, same lamalam, same kosoy. David porlache ayit imenta. Ka ichaparanagi. At ama David and tayang ichuwiwiyayang piwiwiyayang coach. Wasawi ko siya may ako lang kapayataya penay. Rano liyo miss. Ngay song metawat kaya rain, socha katautagan liyo. Socha post be. And nagtiyanak po socha nasari. Aputan, kupuran kocho, tana salat ko. Presence in coach, utang kasampal, po imekan buya, akan kasalatagila ka child. Imakarta kasampal chay lang kinasokola ng presence in coach. Utan, melalung kola ng presence in coach. May tala katarala, tama nakyar, move on. Ansa may wasaw, tana sayriya po yaki, iksa popote tapo wasong chocho. Ay package, ay kel, ay lamalam, tame, sangre na ipenay songkan, ay so mak. Kara kita utan sa pil struggle na nachpopot. Sa pil tanak kila. Utan sa pil struggle sa kinakamay tapo mo. Songkay na pain ngay uya kolokol paini uya kolokol sa kope na sa nanchi yang uyala eo. Ap sa chocho. Sa chocho apwa peka. Eri story mi kal. Socha salatakla. Chay watak me puksaraw nasan lasin sentence me pit iyan tame socha tolon na yung kisari. Kau na close ba na wamp. Moyo gisocha kataw taka. Erinit siya po. Kokoto imula imomoyan mo. Eri mo i-share ang alfan dami sa dami pan share. Apil mo na pil share penay pil sa pil pagmak penay. Koto kitpil. Pauta na bil sayri Yatani matawala yata. Songkay may wakoto may kinala kasayang tawa Apso kay tani mo utani yanane release ang coach. Koto nan presence in coach ngay kan release ang kauno po. Ima kan renew ta kachayle. Ay bil pan last kilacha pil scripture ba mo itang alfan and watak. Aminan Philippi silu isak silu o isak tayo. Masani melel rieko. Isocho man le meyong me ialetier kisakiso. Ap songo cheyo me igen wiya. Igen manokela tame mi muri o wiya wen e kak puyen lel tame mi moy. Eri igen wono weche ni imwi puyen kak aleti kisakiso. Ye payakaran coach sangren crises on ni moran bawe. Amen. Kau na pinasa ni Chailang kan mano kaya tama mi memori. Ap Chailang kan pilang lacha mo Kajate metawe ayo na kiyar chakak pleo purlak cha pleo ruwain. Pilaka puksara masa ni magchate na pilpunat kilaka puhe sai ko tok cha pilse sa magchatang ko nati. Iranwach me uyaraning kabay. Ranin aleta masa no utan melali aleta mo may ko tinta pain ngay po tan and so ray kan we chocho ayap kan kapapon kiyat relationship kara kita chutan sa struggle ko to ay katong kiyang kauno coach masa ng coach po tan chep ta salatagla sa cheper kak uya kosay uya kokoror katunga coach kalangan ng kauno ngay match may men share ay sa tama alfan pil kauno pata ap kalangan ng coach o kalangan kaya ma-ignore. Amen. Kabunga coach, kalangan. Julie, I quote, kalangan kabunga coach. Wow. Utan, credit of, ime, agis kabarong mo. Chat aleti credit of coach men kan aleti. Kabunga coach, we should share and tame ekoto koskita song kay boy. SSM, ime kareta ikaklal to kiwasa. Watame kun koto koskita boy. Amen. Kabunga coach, Ansa magcaypan changasang kapal, chay sir, masanan coach. Ansa magcaypan changasang kapal. Yang muna caypan lala. Kabunga coach, kapal kan, esyo kun koto buwan kawala kachay, ap sawasapan pan nechakan.
Kabunga coach, Kabunga coach, kalangan tolong kita mo siya rong tuan moren Leo Bikain. Melon. Anso may sa siya, yes may ibilaleti me. Liyan bataklamo. Ima kareta. Anso may David wiya kakala, gagilang David. Oh, yak. So, ngon yakan naramas tayo me. David koto mo yan para ng atin kasi tama kamu mo yak. David intayang. Kowe mo yak. Amo buka kakasalita paluwaro mo ong lian Jerusalem kan. Luwak miye. Pweki matakla. Song kay may akoturo That's a princess. Leo, princess of Minan matakla. Kabunga coach ki borpukat po cheban susukul sang. Wow, thank you so much. Kailangan kita maka-share Tuan kasampalan po pot. Melen. Utan ngay intabi share rancho ibang Ngayon manaramas may ikikirta imaw. Lalwan stage yung may ichapta kin matawa may muenche ibantua che iray loko may socho popo tiray mela. May kin matawa. Chapel planet to chiye. Kabunga coach. Amen. Planet to chiye ikota ikabunga coach po ikikirta nan yata penene yung may yata papa nono socho problem. Abging lang ay babagong gamgamay no. Kabunga coach ito tongki pinakel. Ay babaw kabunga coach actually si Siem uya sa patak. So patak ng school ito tongki yaten ito tongki lalokom. Eri kakirta normal ongye. Normal ongye kilang papaman kami apot. Iwiyagi me that's it, it's right. Kabunga coach hanso may ichapta ko to ng mawat sa tama sa ng coach utan inanan sa pung tuloy. Ibil struggle nan yaten area. Iwawa po ibudi chika talale hanso may sa bobota iminan mo ngaya. Tami baninta rabang uya. Liya bang uya ta coffee, liya man lopolop, liya ban talib. Song chorus liya. Pangay all. Mentality yo ikabunga coach pagi masa ng coach renew kawalakap at siya mahal at siya kapangalangan ng coach sa Japan ititi and so chorus pweki song loud mo coach uyayan na siya more magkachay so siya warong at siya yali isongon monti yat mo sometimes yaten warilar ngay songon metawe tami mimilale more tami mimilale song kimi yaleti udani siya tulul warong up yaleti Dimba kon coach what Kabunga coach tuan marriage utan ngay pweki ay malielo ilal siyoyam kabunga coach bibilal siyoyam isay kakintay ay baba no moral ibang popot isan song ay malielo inda armas mo popot armas momon kasinol yatuan guys ikin pen look down yang Eri Pak Jojo I know na baba regan berkawan ki. Oh, siapa na wila che ekis po karena che alfan mambobot udah gen sang gen muel si tami gen muel ki. Udah ni gen da popot. Songon momon songon malian me email aleo Abi lel 1.0 me iya se me coach. Ikaker mao intang rai. And so I babaw sa malar. Abi kaker mao call ta. I don't know. Oh, Ivan, even popoter. Kabunga coach. Ichaptat tiarata me popot koneng mau o coach mo kuburki. Aramas men me iputi pon sampawat kakalwa kite yatang wait ki kaitang kuburan coach and miss the whole thing and miss life. Kabunga coach utang saya na itawen yatang kuburan coach. Kabunga coach imin yaten kabacayan nga tama suli share okay dan bukan yesa mamuin miya ma-share up kabunga coach 1 Peter chapter 3 kabunga coach 1 Peter chapter 3 okay ibawatak kodi amasani piltuacha kumaili popotkan kumail bake yung amail potkan pues ma ekay Israel socho posen masen en coach
Ren ale kita poson amai moren wiwiak mau. Kepunga koche. Kumail soche anane kapara kiyong irain. Mete pelime men kapara kang abot. Kaya sabi yeme so anane kaparak. Kepunga koche. Mor acham amai mor kanche mekich ola nane. Ola kan siray. Kepunga koche. Sesanane amai kaparak. Sanane che amai wiwiakan. Kepunga koche. Amen. Pues Perapan pen kelang amail mor makalakal o tuan amail wauniki coach. Kesempalan popot utan lio de olo anane eseta Christ. Anane eseta masanan coach. Kepunga coach. Pueki libogon coach pin mo itang kecail. Kecail ko lamas rapagi acay pot murik siya ko to rapagi Jesus Christ. Abwasa itiaratame Mauren Leo anane maur makalagal lala. Yang mo naman maur makalagal. Masanan coach. Aleta Christ. Kapunga coach. Te mauren olo. Utanok siya anane mas Christ. Muna siya pang bubot. Puwagi kichay man bubot. Puwagi kichay man mamur ki utok. Utan iman rapaki masay bot nag. Yap koto rapaki coach. Amen. Kapunga coach. Iradik silu. Kumailter kunta tangki kapachen paliwar po en kalangan la pain kumail. Tuweche wiyapen ingingan pichen mang. Wow. Te maramar elin cakay kasampal o gusin kol men chiachi. Te lukaukan makumail kin likawi. Tayo. Ap amay lengan en mimi lalomail ni maur makalakan en nan kabeta mail. Me yei I lengan pachapat ong mekin katak o malaylay. Mebukat mekasampal melen mon silangan coach. Kapunga coach. Baya siya masanan coach match. Abisag popot. Iso Japan rapaki lime yatan masamaw. Kapunga coach Japan rapaki lime masamaw lale. Kaiten masamaw liki. Amen. Kapunga coach Hallelujah. Pugun epsos wasaw ebil kasalia dame. Dame all akan mamauki te all man akan mamauki lia man akan matawa lima mamauki man minana malia lo esay exist es soporta so janan pon sambawach eri all man ano ko lale lio iki kiyang lio masanan coach pues I umon lio apang porye alingan eri I masamao mo. Wow. Kalangan ni coach pa puegi kecai sese up still caught lafas. Mo itang kecai le. Iya umia coach me ikiarta ran coach. Coach esoche ken kauti tamak siya pelata. Tamak ke pelata mo itang kecai lang golao del wasayo pagsiya gak purtore. Kabunga coach Hallelujah. Okay. 5. Kabunga coach. Wait my 5 Eri kaiten lenganan leki mepan kare yang yatan poputo and mau. Apu lenganan lole. Klang sangat powerful and tama liakan resepan kaparak. You don't need to talk. Kasi tepan yatan waste some time lokayang olaman. Icha kapan kasalayang ache amokut powerful. Kabunga coach Kapan kasalayang ache pay tame mimi lale me coach kan kilkilang. Kapunga coach achang mukut kanche. Me coach me liakan ekay sese. Liakan. Me coach yatet kapunga coach. Amen. Kumaite way kaki ola kan marakachiwo. Maite way kaki. Maite rang kachiwo. Kapunga coach kisin sapis che. Kisin siray che. Kete kita ros. Kete kita call. Kete. Just be simple. Kisin siray. Mentama ekat kachiwa kapang kisin siray yang ngacak ibantaya mo. That's power. Epangkin patiyay, epangkin kalipulog na malia lo kisin sirayan.
Abang bolong to sang totok abang nanamalia lo. Every answer kisin sirayan che abang effect amalia lo abang affect the whole body. Kapan puryamoi naman sa kapan purta okay olo prime pancake. Uyatar sangkorus ibeti ko totok sang chen yang kisin siray. Amen. Kasi kapahar kasi punpunot ki. Chapel wewe ki makuchay se makarata kotoki kachan punpunot ki. Kata punot. Kabunga coach. Kisin purta che speed la ale na sucho utenta kiti. Kata kasalayan en kinalula talaga ipot lo pula-pula medyo pwede makalagal. Bahan kisin ape pukach iwasame koskosoya achay mokut abutano en li mokut li ranche ko isese ranche ko iuyaki ma all ma powerful po ima manga you come to realize the powerful mo all kolo-kolo when kitimiti the power of the power. Hallelujah. Amen. Eri anso mo kumay mogut liya kan kumay wike masal korus kumay wike mo yung korus malil korus kareta kada puno tukima ampo dan katkatiwo kisin siray kisin uden tanasut kisin abekan atan ki kisin man I tell you utan effective. Yawawan yan all akan yawan cepat effect all. Pwede kaya pa na fakiral kasalita siya meron baukun kumali makarata naman pot kunuki. Aha. Icha wasaw it speaks louder. Olo pungki liyo yi makarata men pot kia. Klang bo wala kan bilkachiwo mamata apa? Rese merale tiya tamara mau kiyo. Arabang huyan sa narail. Kata warimo iteng kisin makutkan kisin makutkan bangkin mon wiata kisin ol bukal kowe mong yongo kokol dear kisin makutkan kokol dear the secret is open up kapag ako kada use sabi ka sabong okay kada use po kan kamatagiolo te kalawetiolo so use ni limpok ako saya li me lalaray mao kapag ako first 5 kapag ako Verse 5. Okay. Pues ituan li sarawi kawaw ko. Mekin kaporopor ki coach. Rekin kalangan la teni rai pue ki arkin upa yung ara warakan. Whoa. Upa. Let's talk about this word for a while. Upa. Okay. Anso may ibarong ta upa. Ijeme ako na yung mahal yan surf. Kapag nga coach, yes, upa ay pong surf. Apo upa emini commitment. Upa eban patapach. And so much about yatan kawalya kapat chamaliel kapan patapach. Kapag ko tap anso ma chamaliel sa krino et chaban patapach. Kapan kisin sireranwach kisin sirelakap aga konsep palikola. Pueta pa sa krino chamaliel. Utan mong yung de yatan melen en mi wasame puksarawi kaskas kuliki kecay anane yatan more sarawi. Kapag ko che puen kak patapach achay lewong achaw potkan. Wala kan kumay reti wag chan ko goti ekis olud match li wag sekos ko saya. Amen. Wano. Ituan sera me pekyang eperyang okun ekerki account. Wow. Eri kumail wialar na seri. Makumail pan maur mau o soche masak mekoch. Liakan. Makumail pan wialan nen sera seri. Manane maur mau. Pag may span soche masak mekoch. Menta maulakan katkachiwo te tata meruyap soche masak pueda. Pues anso me melelo mi rem ko komat. Makmay sobil komater liakan. Kapag ako wala kan mo pugal liakan mo komat ni melel. Anso melio bang kapos chepe, wala kan platch. Wentir, kapag nga coach. Kapag nga coach. Anso may irita wa sa ita, di ko rinta. Kau no, mumunuya tao, kiyang nin all muscle. A power, kiyang liya ko. All man ki muscle, ali man ki power. Oh, hallelujah. Kareta, amay kisin makit. Kisin makit kan, so powerful. Ibang tao ni Melel, wala kan kin mo
kan mo basen klay mang lato klay mang burto sang ko sa yan wall ngil chocho hap nanaray mo yung kan scar pueta kisin makut kan kabunga ko kawiya liya kan iban expose all kan kumay kin wiya changa nan mangon hol ko 24 hours rato talk masama kan changa nanaray malil kabunga ko Amen. Sumba kosia me kot ruya kasaleta me rekun momon socho rong apso kabunga ko hallelujah okay verse 7 okay chay kay lamaran hola kan katreti hola kan okay kumail all popot kan piltueche ni amal pan kun warakiyang amal pot kan kumail wutan pan kun bonase me yei Israel me luach o kumail wutan pan won kun Israel po Israel pilpan ale kapayan more sangren coach kabunga coach kaiten ponaseng Israel me luach kaiten kabang kola ko nintang kasi makaluach I pot luach I pot kasi so kaiten mo kaiten kapanin tayo may luach akapan ese ponase tama song ang dawasap ese ponase tuwacha match nechay serikan berai putik kecai kana Israel rawan chang to lusta pagriwasa esto yata me coach kecai ka me Israel ap kecai ponase ang Israel me iwana chalim pokong Israel mauche kabunga coach liakan bang kesa be ligan kin lokaya raman lokaya kaitia kecai masak Israel ap ponase ang Israel me kamiminan peye ikolokolugi maukulugi makata ibot kulugi ponase ese pokataira amen ese kasalayang ira kaiten mentaje baban lokay nak ako kulache talk sweetheart how are you kabunga ko we were ponase ang ira let them know what ki ponase let them know deep inside that yes I will die for you kabunga ko hallelujah ansum ola kan pang wiya songa klanga liaman ansum pan klangata wow be ansum pan klangata lingan be ansum pan klangata me olo utan pakata liya kan nakin masalsa yatan masalpasan ansum liya kan kincipta masalpasan what God put in them they will show you wow hallelujah tirli meresoche kakiyang aray po exactly tama mimirere puwegi masapwek puwegi rejection o puwegi olog ngil pisarak kisin me koche ya coffee tama pon kilang kcheta kasi lang rin song apona sayang Israel me you're number one you're my love kapunga koche hallelujah amen okay kapunga koche yosang siya liliw kumail wutan pan kin bonase me yei Israel meluach o kumail wutan pan wauniki Israel okay pues Israel pilpan ale kapayan more sangren coach tuache kumail yamu na raipan yamu na chaipan ponase Israel ay raipan ale di kapayo pues anso magkasaleta niya muyaong liyo magaponase is Israel eri epan chapta serve ko metama coach kiyang nani eri ansom giyangu tama coach giyangi when serve ko kapayo pan pupon liyo kauno kilang kacha kilang liyo kilang holo kilang kacha yamu mona cha eupene kabunga coach eri ansom kachail popot ansom kachail eser pene iyo me coach me even kachail break ang pungacha na pungacha yeseme okay wutang kachail ananer udano ngay I'm speaking to me songan mentality may chikitala leo je may kilang okay papaw imakaw papaw mabagun lokaya song oras panguya kaya mau aputan ni melelo re anane menche kasaleng hamen towe kapunga coach menche kasaleng liakan kisin makut mentama chocho pweki Christ kach remuyan imapol masani isola mamorki isinge ay mamorki is kach lalaya Paktepe ka mamorki is makatkat lalo mo yan. Dagan lalwasa machuchukan kagan switch. Kasi wala mamorki is makatkat lalo chakan, akchawad mamorki is ngay, is kongwi. Amen? Chaman practice wasa when break. Mentama chocho, mentama kamatak. Hanso makachay pan wiyapan na tama puksarawi masani, nintuan emen siya servaman, kakchikata limbok.
Ansem utan limpok melel mireja I cepel so kan kakang limpok. Ansem cepel bang kelangan ta limpok melel utan akan payek tuace me coach makarakar akan akan sola kakang akan automatically walk away. Kapunga coach hallelujah chananet renew acay malian ong time puksaraw ko sa tuan popot. Kapunga coach melen ikan bil koskose abugan lelan so kay ikan bil kita nilay ay pot kan kay tiyan ko pataki popot ay kan kap ready kapunga coach pues kacay karus miminan me coach yung magchayaan la abutan ko siya na utang kelay pukchay banahan la tamo puksaraw imasan kapunga coach last part kumaid pan kunuyam match pues enter me coach me pan kerempa amay kapakap akan kumay pan uyam me bukach pues enter kerempa amay Leo o olo. Popot eu anane esela emenche surfemen. Pueta pues ente kerempua acay kapakap. Anso magkuchasoche itawan masen ng coach acay kapakap. Esoche yaten mukut mau. Esoche man lelawasame anane lelaye. Utang kanane chekata. Yanane chekata, Leo anane chekata, olo anane chekata. Pueta arakapakap mo rawiyala wibakareta kaya naman dyan chekata, both of them. Udan ranane chekata. Ranane kelang mawi, exercise. Emenche sawasya men menagis ngilagas kaita melaw kayta uya song men mas ko maguya song. Mas kachama morgi Christ mo recha. Eriyanana sawas kanana sawas. Porpenacha ansawa kapakap takmakla. Pueta achakapakap en kaglalawasan anane lelaye. Utang popot ni Melen, utang kasampal. Popot tame iklangata niyaw site popot. Nintuan coach now, coach ngan sarawi ara relationship. I makareta sang ni erbitun coach uyata popot puen kakasele yang aramas takot ewong coach. Kapunga coach Eri anso me coach pa uyata aramas so Genesis 1:26 koros wangilar wasaw. Coach manaman is the Father Almighty. Ekak guyala che. Ap nintuan epan kapueta amasen. And let us make man. Echa inda. You guys sit there and watch me. I'm gonna make man. Unity. Surface. Ren open. Ren ese. Coach socha kak. Yatang kiyang haramasin uya me coach me peini hisay kuya pakyo na namur. Kapunga coach. Tama kaya alasan ng puksarawi, coach, co-truer. So chaka kito me coach me so uya. Pues apan so warang apan uya coach. Ma uya song. Kapunga coach, everything. More chorus co-true. Kapunga coach, rimon yatin ibakarata uya tapo pod pues level na ramas rengkak esela pokpene. Pues esyo mga ipopod. Ima ay po share. Iwato ay package alfan wato pum. Emenche wato ri korore ya wir. Emenche pues emetawa me pum palio ang imetawa me pum palio. Ri yamumon. Amon apan yaten fit pene. Limbo kon coach kaleb. Utan masanan coach, minan masanan coach kapayata. Kasinenta, kachayda rong chap apply. Esyo mga apply. Abang kola lelwasayo mo coach ko purki. Kapunga coach eri ansa magchepa na sela tuwan pokpenen popot mo coach ko purki iyan sa wo may ikamele magchepa experience at chay limbokon coach manage magcheso je kaklang. Kapunga coach and Jerusalem, Samaria, Judea. Abong kapunga coach and Jerusalem mas tiya emen sawasma Jerusalem, Samaria, Judea and outermost of the world. Abong yawawan mo kate koway nan Samaria, kate koway nan Judea, kate koway nan outermost of the world. Kanane mas nanong Jerusalem. Makapas mo ako lusiyay na bakaryaw. Makapas mo ako lusiyay. Kapunga coach, pas Jerusalem, bangkara yung pas Samaria.
Om pas om samer ya bang kareng om pas om chutia. Om pas chutia kaker pawedi wasakan korus na kamande laye. Kapunga ko cha popot. Kachana na mas ese pokpene pokchanan ka ko yo papake neighbor. Erian suma papake neighbor ako ko ut papake men China, men Iran, men ama kaya siya mo ako ko hindi kiyo tolul palio. Kapunga ko che. Ter kachal magchaw switch. Chep chalikiyo. Ima kareta. At unsak was social limpok. Yato was social limpok nan imoyo ay bangkola kasasali sa limpok. Marriage coach ko purkita pagchalit esela limpok melel. Emenche pokata emen. Emenche tamtamur emen. Emenche ese matangki emen. Emenche kanayang ako sa yang emen. Kapunga coach kalangan di sama chay coach kalangan ki ansumaw magchegak pil eupene tuan popot. Kalangan iwan met si pampil kaprawiren Atwin the apostle. Amen. Praise the Lord. What a powerful message. Kaperan ap melel. Kay tamak chay rong ni sauch kan ran wache. Kalangan en coach pon amamaur. Miyamamen ya kosayame coach te kalalapak kakak te anso may rapil wiya share kay masang yo makauno pil nganen coach pulikiti po na mamong yung kakak on mute ko share way. Praise the Lord. Kay niyampang ya matmatawa mo ikalangan kiyang kauno tama kachayluya rong ni sauch kan rana che point ma ya sister Julie bilchapin kasaleta ya tuan Mauren David. Amen. David de chapina pot. It's very important porque and so me uya share on nak pot miya bil point yo me alfan ko seya poi paninta tuwa cha sarabeno nan chan bas manan chan bas nakche ya mi paninta wealthy te cheken achel kairoir te kaiten kairoir ni reality chek lang nan marki apanainay so cha me coach ranane moni sa me yerong ngayon matmatawa inta and so me nan marki kan nasarikan kausan nan numo they have everything but aramas makin takopratong chakchel matamatawa men ton pay kay imagine nan marki man ko apali chon Wayne kichipon kausap tapanan Wayne kichi mapilkong ko to kamatip mawayang uk mo they have everything yeah and so me alfan ko saya ola kay tame poryeyo we ki olan lale te me coach me mime mas lale makareta out kita luwak so chayang and so miracles ko saya iro and wow praise the Lord utana melel metame ken porye liki achapsang lale kay Jesus pataki yang sapol machon patangko pueki Israel parsi ko Israel and so koros ranan nanchin ya pataki yang aramasa kanonan nanchin itawen wiyapa naramas me raan larte imen kun wiyawi kay po kami ako sonnet mia wiyapa mia culture mia tradition en Israel men Jews tuwa chapel kuchail mia child tradition imak child men pitoy sang lale mi imeninta tradition makare yang coach mamasan kechap nana child popot coach mamasan ap chase chuka krong ataka pichian coach
Chaishuka kita wen kupuran coach. Puya kita mia uya pau kasantikan me mia ayar me kechail an lar. Taga bilkang kata waksang me chaikan. Kakang pampanay na itenta ma. Kakang pariyam kante is ta social pilipil tapilchonam momotso intama. Autana kasampal tamak chail ya uya rong meira. Koskose yan ni Sochika. Che melal kechail koros kay tosang nan erian maur me kechail popota puya kia chail socha. Amo met pai como ma Christ. Kay kuma popota kuma koros mamaurang kauna tamia mo yung coach. Puya ki mentamak chay pilking sikisen sopong selicha pa nganan coach nganeo utang ko sampal pong nganeo kung sawasay kechail kalway kechail me chocho kechail chay bil uya popoter ko took chay lampel kailangan tamarain. Amen? Ori song chocho tang kechail pain kate lale kay sopay chuli kas ko saya so cha koto cha wasik baka chair koto koto chari ay imay kimperan ka po niya sa umak child mimi na child relationship po kachka kailangan tayo naman package yo may karosutan lengan chorutan kasalal chor kapiltan so cha yo raman kalbang kula numomo. Okay, so cha kakin mo intan yo raman choro laulalan sa ome kumapopot lao. Mepksin me coach mapil science wata pa mangay na pala. Mangay mak pa na tame mo yuya mata waranech. Miya pukyo may pilmelang yung watwatak and that wife in pursuit. Apo ka chamanang ya mo kasampalan ya achay limpak pananan po nga child popot. Pwede ka chamanang ya tuwan mauren cheeses me. Ang so mag-child miminantip apokong ka lare. That's what pursue is. So siya pilit siya mo. You know, he paid for a pointar tipa child kan. Pil continue. Pil as siya nakchawasaw. Ka-child poy tar. Pil kalangan no, we ka-continue mag-child kan checken milan ang tip, the checken porong yata tip, still, show yacha pa keucha nak metuecha, katpang kanayong maur po, kataksim yata cha songyo ko wamela. Maintinta, that continuing mawewe ki kalangan no, we mimi lau kachapang porong chuang yes, cho, we yata alan po kiyam yung kalangan no chan we tip. Kalangan no may paninta. His heart, mong yung ang kauno ang ka-child me is in pursuit. Kay me, and so koros miya tuwa chate kinawi ka chapak chan protore. Kay ariyan, so may melan wiya matamatawas pain wiya watawat. Kay our wife in pursuit, husband in pursuit, mag-child pursue one another. So siya ititi. Okay, mawewe kikchali rong pa na ni Sauch kan ranach, which is inani ko ipera ni ko kalangan kiyang pa alfan muman kaperan, but it's very very true. Ibil kasik me lel na child mong yung kan patitinan po mawan a child maur ni Sauch kan ranach. Okay, mamamasa ng child liyakan ong wala kan take your portion ngoyale ay portion. Meler ko sampal ya a child when patak kan chochola wiya ko kun wiya papanta nane opposite anane opposite Jesus pataki yang ya tana ime nanay seya ko soya okay awarail ko yan din tayo lale pues que mama sani que me tame mi me laleo kun poriye ima bang kun poriye likie ori tamal fanos ko sayang child ko sampalan the inner beauty me lale po me laleo 1% kita ay pakpakay pot ay wow ni kiyo pan mi lale utan pan poriye ni ay bill service apan poriye ni ay kosoy apan poriye ni ay market
Yasa me again we are challenge, but you know one point me ipilparen ke may wrong ni sauch kan ranach an Julia package me ko te tampo I me pilkakela kata olo iwasan limpang ko atta tiya po yan utang kasalita me mele le pakpak. So if we really see it that way, so lakilang makapalakan maging koyang kachayla we are men kakair ema I ikan challenge pa na both ma whatever it is ngil teta ikaklang keme song pokakan we amen kakela ka ay more pa mais choka kananga ma yan sola kananga ma if we able to magchekak kilang irair song ko pa ima puk sarama sa niyang child me every circumstances men kakair ke child ta men kakair ke child ta pa mais sa kananga ma iba na sola kananga ma mautani pilken ma pukseng kalapil mo pakiyan kakan ke lempak kom kachin kachkiyang niya sa wasaya po yan kakan ke lempak apokan kakan ke lempak utan paliapan lempak pang koyang uka kapang kakan ke lempak mo itu aja paliapaw iwasa susongo pang ko to yan pang kakata an ke lempak it's not just a given yach kisa kasin lempak ko alle pagchay bansa sa tatang ke lempak ma freely kapansa sa tatang ke lempak ke bansa sa kaya mo na cha pa na sa alaw apa min paliapa or paliapa so I learn and I receive it tonight kalangan ng coach po na more powerful message ang child men tama kapil sarin nan chan pasta kapil sarin amok chay sarin nan chan pasan coach match pwede kitan chan Christ kalangan ng Christ mamimire chayle mimi chan nan chan pasin sampas ay kin chan mo itang Christ we need Christ po chalasi kater we por wasaw ko chan anatoka nan mong yung pwede nanay son kapung kasi yang kapung po masamon uyal ngar pa ng pautan po mo no sipala mo yung kalek seli kapung opil mo yung mon medyo ka na mo ama still happening na naman po repent po flesh mo kanan makabil mo itang kraisam no rap still kolokol so tsaka mo itang ang po sa kanan pilutan papa ko cho peren kakaw no pil kalus kalangan ng coach, limpakan coach, ministry ma coach kiyang puyan piliw kiyang mechikan. If you cannot makasyokak stand song ko, kaya kichamanane, work on ourselves. Amen. Amo tiren magchay bang nanerya ko. En kakair kichayl ta koros. Po isyentin tama sangon wiya pa koros pagkatapilitan kapos selio ako ipilmong yung abel sa pangalan mo. Kowa mawiwiya mo, mamong yung upungang coach, masama David wiya. Praise the Lord. Mapilmong yung kawiwiya so siya kaparani coach, kahit yung kupuran coach mo ganun. Amen. So it's all about the motive of our heart. So kalangan ng coach, mo kinin may man yang achapach kiyang I receive it. Kalangan kiyang kauna mauran popotech pong-pongwatch pil miyaman pilmen yang share and so wow mamiya coach mapil kay puitin na namong yung unmute siya ko share mo na chay pilbang kopra lang raw chay kapakap ni Sauch kan ranwatch so say man kalangan kiyang siya coach message me lep message yung katay mo yung ay man kalangan ko ya bang kisakisin smile kisakisin yaranan po ikinyam din to kita wan rosate maramar pipil na maramar ko na 14 karat kay din sense ko. Kalangan kiyang kauna masan kanuwitan reels pa na ilalamay papam ka ng kinwakdak yang nintuan dama ko sa korki. Kung ko suya pa can small o can wow. As you complicate things, so simple. Ari kalangan kiyang message I receive it. Kalangan kiyang sister that David is matwa. David, we had offering ko ang aras ko. Alam mo, the time miratan yun, huwag na puwitan ng yuto kate. Aksinakamay ko piliyem seli. Aklang poinan, wana pe ko wiyata sa lasarari. Thank you for kalangan kiyang coach kan sarawya kamaray niki.
Masan magchelalaban na. Ranuat ko chay kapay, pwede ngayon sa rawutan, what pa may yung matang. Check pichipichin na tansal sa rin sa daw. Repent, pichipichin, repent. Pwede melal. Kula chow puro to. Ngay kisin to to, kriyaw chikak may rumaw. Ibamba pa watapan. Takasay kumayar ki. So chay say kuman may rapisan asyon yaw. Magsinsong ko siya kumuyada may coach. Amos chilel nang song ang takewari. I really Udane shook my spirit, my soul. Ikabang coach ta mayroong. O piltane udani chikata lali me udani pilmen song kaya ipiltiarata. Songan wasakan na ko pumpung nanay mo rapilel wasak me. Yan relax. Sin kiyang chan me chikichikwampo dan. Epan shake him. Or kalangan ay receive it ay jemi member chong me. Kalangan kiyang coach masan mau magchela lepen na. Ay ramawang kumail ko, Rusya, kapangako siya. Amen, amen. Praise the Lord. Kalangan ng kamupil Sister Tef. And so many ipilay mo ikasik magchailan gin ko to. You know, chailan chiyang amo. Tame imang ko sa iya pwede mapit matamataw na chail matamataw ka teliki ya matamatawan kan ko to cha momocha kay tekin cha pilma. Okay, but this is something me kotong yani song chorus chailan withan value masanan coach value aramas me mo kakoto ko pan wrong masanan coach prepare yourself kate ko to chak ko to cha momot wi rong chawon na ko po tang kapan manokela tama ka ya karongkan mo kater liki nan mga child ka wana tiren isang koy makan wiya out magchachapanaw yaw te kemasanen coach sang cheikan bilbang ko to katrapa kaschapan armo tami meninta kachan ken value masanen coach ko to aleti tama ka pe na aleti pokan kak prowe inchingiyati ron pungko utang ko chan so magchapang ko to chakasik chanale aleti res me coach. You will walk away from here mia coach makapan cha mia sapalman coach me ong cha kowe so when you receive that as cha uti cha mo as cha nak kapan pilmen utan kachela pala kapan men at more kapan men pil seek God pokan coach and continue to reveal ang uk okay naneriyawa tame yanane kalautela lale. How do I arian sama ko to convicted po coach masa no this is my utan masayria. Okay, write it down ko purala ko ponder upon the word uyakape nam fellowship uyakape nam ewang kauno kapakapa ke more revelation from God puen kasali wo yo kay now step by step tami pananano ya. Okay, if this is the area makalap problem ng pungan ngoyay po my part tami yanana wiya tami yanana kariset tami yanana nepisa chi poiter charong rongon nak ngoy ko la okay tani aleti powerful utang kalangan kola powerful kiyo nak kola tutuecha no okay chela nanin lalakong ngala tama imunchichi yoken po imunchichi so katrapayo koto makorong koto yang momoto korong ko para no tan ra inchingiti sa message kan amen hallelujah na pro tutuecha that's not the will of God. Okay imunchichi yo achail apan may kachala serme imo kayo main witeng amo tame yasame pilmo ko sayang kachail kay mo te mila chan kisin an la mia song koy me kak priya la chak sin happy tre child develop me coach magchailan la special pil na zoom song ka ap mo ayan karachas aleti tama ka aleti ni sauch kan ranach kay koko we kalautela iyay kapakap me ngan sarawi kay and so wasay kichail niyakan kachela pala niyakan kamarain niya so may pilken isyan tamya so chay charta magchail wrong apilpain ngoy cha came to a point me ay so watch and so may pilken share masanan coach utani ay kapakap mangan sarawi aban kawewe pisachik
ang aramas merong ko po child ko tama we're at different level. And understanding different level na ko child kakakrong chaka koletia different learning method pilmire na ramas. Kaya ranganan coach mapangkak sa wasay child me the method me work on ukan ni may manindaki. Katir chako to chako momo chako pirong pungkilaw para kiyoko sa mala. Okay? Mako sa nga naramas ngoy the way may pang koleti ikinananan ching. Karata trinay puken mapit Bible study te sangka ipanananan ching. Because when I write it, revelation kun ko to niyan sa may panincingiti ngay ipaninchincingi cha pilmiya kamerain pano another scripture charma scripture osyo mention sang ren preachero scripture kun pop ayan sorry ang sa scripture ko to ikapachayang nanay no to pweki kamerain no coach tatangki alfani chuli nganan coach kachaman kiniya pil this scripture atong but that's personally ong ya. Amen? Ara ibilay kapakap me and so koros kichayl ko to let's value the word of God pweki ikaw na masano ikaw no. Amen? O aleti yang proway ngan saraw yay kapakap ngan saraw pangkan kawewe pisachik kalaw tela aute yang kichayl tame personal lang ama naman kichayl mamimawasa. Amen? O niya so magchakotok chapel wrong masa no? Okay? Masa no ang kachama mimima. Yaraman rong masa no po, tama mawang ay po to. Tani panindaya ay po to. No, it's for you. It's for you. Kaya dino nga mo po to. It's for you to do the word. Kapayata masa no? Masa no ang panwiyamen. Kamarain te coach pantatang kuno ka. Kaya ang po to nakilangata rem. Amen? Amen. Onguk. Chachibang ko tarong matmatawa ki tanay wish me mama bang wala ngay po to iba nanin tayo mo kinin. It's for us. Praise the Lord. Kaprawang kuma Apostle Alfano Chuli kay makmamen because ya me coach te kuma mga sao kaim sa kalacha ileo pa na. Amen. Kalangan, Apostle, kalangan. Kabunga coach Ni melelo ikin matawa ichipan yang sawas ng marriage po isekler wasaw kabunga coach hap kachay sese kachay anana chala lopoch pues ime yaten Apostle Serlin tapils sa sair korus kaiten chacho tu peneche songon level na ramaski coach ma emen yaten mamen masa nang che emen ime uya kabunga coach kalangan ki melen utan ichakak uti ki kauno mangyay mong yung ay kalangan ki yaten ministry marriage te popot utan sawas o mau igakin dame I pasanan moran aramas popot po iwasama koros ko lang ye kabunga coach utan ay share muna ach pangkapaka iminagas sair me coach melel second koturu song kay pweki awewe ew ap wasama ko chay yaten koturu 1 Peter chapter 3 kasalita che me kachaso che pan punot ki song kan acha buya peneche utan power kapunga ko che sebil ko lao lel point yo me se ko sayata ranche ko second lelong problem second ko say ni mel ranwach ikulang coach wiyata second problem so sola mel ap so ko say ni melel ap yech tam second mi pawe ginaleche indala okay pweki am moran so lang te achay moran so lang an mau mon silangan coach ayech me manu yawiyan chanana ko pasang eka ameche pungki okay chanana ko pasang pwe isochemen igin intang real me isochemen wiyata to akon coach ngay mo wiyata akon coach me ayam mo nani may soche ismi van pichi po coach wangi ipen pichi Ricolao lel eu point me inan na lang ay wutso pa yang inda. The devil is a liar. So chapakeo, chapang ko pasang. The devil is a liar. Emo mon mau ap esto mau. So wasayo mo coach ko burki aramasan ko pasang. Ije me yanane yaten change
I course. Yan na che ese. Kay ten problemo men change. Ngay may yan na change. Kapung ako che. Iba las kila che yaten sin yaten soikis. Eri che kapag mamie elie eri che kapag when iso yang puinin yaten TTS oayo iba bin wato me. All me kayo utan famous captain in soap na Amerika. Utan olo etenolo ragon rongoche ese. Risop korus rapancang aca ma olo bilyang chang nan matawo ban lokaya aca korus ko besang kosang mo line mo acang acang yo. Rimie pakai utan re sei lo kolong to utan kesin yang ta fok kita utan mel utan roch aro kolong to. Olo kan mot pona zero na yaten right ano megan kol wilo captain waray sopo. Agan indayang olo. Conduct indayang right aca latitude tepem Fahrenheit tepem po edamie isme mi mocha po erotoroch. Olo kan kita yaten microphone. Mayday. Yet soap USSR whatever number captain yima captain yet at latitude yet at Celsius sound koros may te koto na line na po sa kokolong oy. Kola po tan roch. Ari anso mara kay kilong lang sa para kalata sinteng gigis. Olo yaten captain inda. Contact is thank you and kosang mocha match. Olo bil ale yaten microphone. Mayday. Met sa changki one me latitude me longitude me is me and kosang moch pa sa mang kolongoy. So kay again bil lokayato. Mayday. Night koska sa siyang minan linen. Kainin free. Captain din. So indayang is thank you mag-check lang kosang match. All of kita Michael dan. Mayday. Kumain me moch nan line sa chang kiye, sa gagalan kiyen, kumain mo captain may indayang ye. So che me ko captain no parok ti yaten microphone. Mayday. Korus arabas korong regresela ngilanolo. Yey ngay captain Alfonso Alfred. Yey ngay machang koy. Kumay kosa moy pwe wariso pa daloy. Ba purya mo iki. Thank you, pinawut lo kayato. Mayday. Alfonso Alfred, kay ten kit soap, kit lighthouse. Kome anan na kawach, kay ten kit mabang kawach. Kabung ako, nan morwach kachama anan na kawach ong kuburan coach. Kay ten kuburan coach ang kawach ang kachay. Achay popot, epan poita o mautan chak posan kita tame coach kupurki momon popot pawiawi. Kapang kito awan, ibang kito aya, diselbung mabawiawi. Kapung ako, cheban ale DJ, kapay pan popot, ma kachay pwaki tame puksarawi patangki tuan popot. Kapung ako, kachay anane pulgidir, achay plan kan, pulgidi. Planan ang boat, the plan ang benene, minalmasan ng coach. Ranwatch, melel, saban pureng bulakamay, awi jami banin dayang, I love you. I don't care whatever, I love you. Kapung ako, Kalangan, miyan ako mo siya bang kapag? Kapung ako, kalangan kiyang kau na tamag siya, rong menel. First sale me, ansa na sa pupunta, 1 hour na sa ng coach. I forgot. First sale na sa at pupunta sa tawe. Anso sa Philippine sa kanlel nan loy tanan nan kamay tanan ta first second akan blow puro to. I-men share, I will mean on night profile. Kayon Timothy, irallowed rachigachig Isaac Limao, Isaac Wano. Kayo kayo. Kayo. Okay. Memasani. Met ko sa imelal poch, magkachailan ala unsa ko kamelale, mag-Christ Jesus kachton in Sampapuan, kamaurla metibanakan. Isuwat sang Israel chorus. Pwegi yay karape wet, na coach kachin makakiyong payan ka kasaleta when lautan Christ Jesus kachin ka nga mayong Menta may suwet sang metipanakan chorus apian wiyala men kalmangi ewang chorus maposan Christ more o alam more sauchak. Eri at popot at firsten me masaposan dasang bawe. Sa kotos kiskit chorus broken sa kotos ang nansongan wasakay me et chow me
sånt var ett story där man kan göra rong Mikael ja ett chocho pan tata ett chocho pan ria chocho pan community song kay ria sa me ko to kara kita miss presence in coach ri anso karos masakin song kakin lalki cha sakin puralang na nach first tana power kakin kaken manaman yung coach nan amasan ri kamela na isasayis me masanapil inanan sa sayr. Pues men ngayo isasa chaiso kapakap utang katarala me ko Rusia. Chay chana no ya chocho. Chana ner katarala o move forward kay den. Ran kapay kay den matawa dame na gear po na gear. Salamat ko chay ka kuyayang. Labalan wasawe ganan encourage po yan kak move forward. Amen. Icha. Kabunga ko kalangan om kita ke kacaman dengan me wat ki sewiach ino pakriaw kayawan ino pon first po Paul masani men ngay kayo sa kanakan nan tipekan ako totongkin ay moro o mechekan renglang ta Christ eri ime sa pungkila pawew sa chopopot melel kauno mangi I yadan achmaliel amangi ap tama se ino kita sentame sa chopopot pueki ay mau gunuk to mau gunia eba number 1 apo egi kichama depan kau naman tatong kaya chamor on mechikan eri gich biata inonak gich pilkola kapopoten popot kapunga coach i magareta second kola lay second kola 1 Timothy 3:1 1:15-16 1:15-16 kapunga coach kalangan ki sama chay coach kalangan kecai tula o kapakap unmute wasama kami yang cai kiyang coach kapanggalangan cai kapakap main coach kalangan Thank you Jesus. Marami masarawi Kalanganan ko. Kami coach bala-bala kalangan ni may Kalangan Lord Jesus. Glory. Marami mo Lord Father. kalangan may Kalangan kiyang Lord Father God sa kalangan may coach mayo kalangan may coach kapay Lord Father God na coach sa kalangan may coach Lord sa kalangan kiyang sa may Doon am gaching din masan Lord. Doon am gaching din kapong gicho Lord. Doon am gaching wait bitch kamaray bitch ongan Lord Father God ikapanggalangan kiyang Lord Father God. Lord proposal Lord magkasing tatang Lord When anda kapul sa pagkakasan Lord. Yeah, kapag speak blessings upon them, Lord Father God. That you continue, Lord Father God. Lord Father. Lord Father God, may you be glorified in everything that they do, Lord Father. In Jesus almighty name, Lord Father God. Kalanganan ko mo, Lord Jesus. Lord, yes, kapag Lord, sa pagmamasa, sa puso kami lalamansan, katernan ko mo, Lord. Father God, sa panayang sa panapilayong at Lord, sa panayang sa songrong, Lord. Father God, at sa panrong at Lord, sa pagmamasan kan chorus, Lord Father God, magkakasing popular, Father God, rule, Lord Father God, tonight, oh Lord. protection, Mine's my Father coach, God. Pantok, Father God, and we thank you and we Lord, praise you. Lord. Kay Oro Beauty, ko oh po siya God, kupramo yung Lord Jesus, and kapayata Inderde man po sa, siya na. tama kupramo Lord, Ikikiro sa po siya walang paraan, Lord, karapasit. the perfect will, oh God, Oro ko po Bonach siya mode. na. Kailangan ng photo, Jesus. Lord, we thank Ricochet, you. Kayara, We thank you and we praise you, Sendiri Father Boko, God. Sendiri We Yakara, exalt your name, O Lord. Yarara, The name above all names, the Lord of Mashende. Lords, Kailangan ng the beginning kabuang and the end, the kailangan ng King of kabuang Kings, Lord Jesus. Father God. We Kaya nga thank you. para kailangan ng Yes, Lord. Lord Jesus. At nga para kailangan Paggalangan ng kiyang kami parusyan, Lord Father Lord, God. and kawang May opener bang ko wow, Lord and kawang Father God. So to preach, Lord, I was pray in that fact Lord for halit, Lord, prosperity, O Lord, in kay all areas, O God, and importance. Lord, in life and Lord, sa eternity, O Lord, paggalangan kiyang kami, spiritual, O Lord God, Father God. physical, Induwa mental, O namin Lord, ako sa social, O Lord, God, minta. financial, O Lord, God, malalapot sa area, mga God, sa connect kapay kita tayo church, so O para God. men I kung pray gawin for tiyan so para society, Lord, community, ang Lord, nanag mama, para muro, ang Lord nanag Jesus, mo, and Lord we are Lord, Father. may example Lord, of kalanganin influence, ko O mo, Lord Lord. Ngayon Jesus. sa Oro po po salita siyanda ko daw from you, sa my count, Jesus. ikikiro po Kailangan ng siyanda.
Kalangan ng Oh, pagmamahal. Kondoroboso Glory unto your name, Toroboshanda. Jesus. May you bless Yes, our heart, Lord, Father God. Mapilban tunin, We mapilban thank you and online. we You praise bless you, our Lord, heart, for O your Lord word, oh Jesus. Father. Kay buiti, Lord. Lord, Manaman yes, sa iyo, Lord masa na, Jesus. Lord, and We wato, thank Lord. you, Lord. May Lord, we and grow in your love, Lord, Lord. Lord. The true Oh, love that Jesus, only where we, comes oh from you, God. Lord, Father Thank God. you so much, oh Oh, Lord. hallelujah, Glory Jesus. unto your Thank name, you for your Jesus. Yes, blessing upon Father, you are so great. You are Jesus. mighty, holy, wonderful, and powerful, Father. powerful name Yes, of Lord Jesus. Jesus. Amen. Oh, Kondoroboso my Toroboshanda. God. You married Jesus. Ikikiroboshanda. Kalangan my Thank God. you, Lord. Thank you, Thank Jesus. you, Jesus. My God, kalangan kita magamutan kitsa na aleti, my God. Thank you, Maingan Yes, sa Lord Jesus. aleti che. Absien marain kiyo mamorki. My God, pong at pabil ko pasang. My God, kamir korus popot, my God, yang neray serikal, my God, nan pema sarawi. Silegi korus, my God, sang much pimakokolache. My God, sa kapritawi remi. Wow korus. Manaman korus. Dengan korus, my God. And to kaya komu, my God. Ni maran Jesus at sang komor. Sa pertio pagimapkat kalangan. Check korus yung penyo ko siya. Amen. 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 Kalangan ng coach.